Watukufu, leo ngamina dakika nchashi handani ngamjubilia ulawana na wana ma wadongo ni para wakati wana ndisha kando bihambanga lazimu ambe jau ngamju wajibu haufubi ensongeza bokunga bwandu bokuba ishi warongo wa misiji watamanani banda abo ngamjubilia ulawana ne hatua ya tomhono ne waziri wahe zabar la Islam ya utahazi hutuba zidoto lwa hasharabu reshelezendo kaya kajamba orati lungo ishkomori akanga bondo arenga wambari wa ishkomori shizilwa she arete irongo wanro yanzi hanono yoni sauka ya wanuna fanye tafsiri hutuba kablia yahatibuhu mimbarini bandawi yahatibuhu mimbarini ngardobili ambabi enuktoyo bandabo ngarjo tarangubu atiti humisoni shao wanasur uo mna surprise. Watukufu, ngabana nasi rishindana au harumaza rezobanu uko winji wa hao ntuamini kawala wanaume ili maana bako ntujua urenge majina yala au wanduala na bamu majibu kakabo sisira jibenua harumaza profiliza hatu nekera rongo wao skaro tataya jendo kantire hafili hare jibu wandu bako kwa stayari warambulo za sura za hao yatindu harliyo wandu bako kwa tusubutu abanu waza sura za hao mrajula kona ndo vinde urongo wo karna ujabanu dodo shinana na mavele na maveke na wandu mada wao embabiyo wananyasa mjolo samiheli handani esabili wanunga wandu kole unga unzua jua julwa harmoze rezozini hetizo rufanya usisi ngabandu boko sisi karta kaulinda Facebook ije jerijulwa wala karjanji abantu leo yakahanzari jua sanguri juo dokabkar tina bezor je banu jeroshinana na wanatoto wanzo ani wanjarma zerezo leo wanzo afanye siasa leo wanzo iki wanzo siasa leo karna ujua kwezi katimikane tarikhi yangu ya siasa mimi naijana imaha sha amrudina jeni mwambenu kaya talisa siasa rangu azali yabo azali bakavoti kabajaka ya parti rehimi haunro tena fanya siasa ndo katira kavoti amenusoifu depute wami kone tarehe mwelewa talisoele wa india siasa karumishi hamina mnumduhazi makati yayo ndo mziwa hangu mza Abdurrahman Muhammad namrehemu mlazema jema haukaya akaujinika wakati da hadisi mbabi mina yeye maisha hakaunika maboka tu alhamdulillah sikamna jana sha mziwa hatu mza Abdurrahman Muhammad haina la answiri ikasaro hawo msirjwa juma wa aswiri taba kaudu swalia tayroka tuwo dum siri wa karakanu bahiyabu yo koda honi bala yo hulninda nendira ke salam na eri hadisi ya roni sezenzi yaza tiwelezanu ya waka na ambiso ehanya rais wa daula haja hende gouverneur banda azalia déposer candidature yahe yehende gouverneur ti voti mzee hatu Abdurrahman Muhammad en tant que gouverneur ti vota azal en tant que président akamnua hangu ata jahalala jahara mesheha
akaweshi humu gonze banu hareje huma swani dole mlauli yabo na hebu ya lala hata Mwenyezi Mungu mtamani yabo sikana na behindi ngabandu ko lewo inu ngwanzo wa julwa he siasa harumema bavu ya hao mimi harume bavu nazaliwa ya hambu miujulwa harume za habari za siasa yabo sinamudu aneshinda na wandubuko lewo waja Facebook ndo wanzo afanye siasa au watoto wa siasa son mami sinaujua mwanama Musa tamu to sasa hokwesi haukahindi yosa wanaonanya sile wao warende hao watangazaji hasababu de Facebook yenu yosi dora kaya si hazi sifanya rahabu jaja Facebook yabo ngabona nyasi ngaprofiteo harumaze video zinu utaona zibi wala pisa wana sikado angala komateri haukaya owandu otson ani owandu adingoni haukaya ngwa rengama foto wandu watia kwa sababu tujibenua hakari na ujua jado kanti reshindana na maveke na wandu wako wandu adingoni watosubutua ulise sura ya hao waonyesha siasa wafanyao shawatata yao sababu mafoto ya wandu jina wadoto wanazibi ona ndongo Tito Solomon kwezi ana ndongo Titi alasparo mwambiani kaya wandu wao watatayari madingo la opposition wakona ulishangaza wao kwa na ulishangaza hata mimi objectif yangu yote yamba haruma zerezo zinu na minga mshukuru Mwenyezi Mungu bai iwaswili tena iwaswili rangu 2019 wale wandu wala uzao siasa wambo wa declare kai harima la oma president woja tayari mwezerezo zinu samakaya ngamwambioni kamile opoza wahanyu na ndami haundanyi wakumonu ngoma zahidi tiwadungu tuwashiraga hata habasa yinu wao hawa ongo ajilapi zao hata ngabandu arengao watoa mifano ikamtuona kabala kwa domana no nyinyi hensko mtongomana ngovu mwa opposition wa wandu wazima wakawadima haribala ngwarema yabo upande wa hangu ikawa lazimu kabasainu nizie kaka ndo kalkule wandu wa siasa wanu ikawa lazimu enga mwelo kaya emani derwa siasa wa hao okwaji siasa Idriso subutame kaya emani derwa la kwaji siasa okwaji siasa hakaya udo wandu na waishia wala pisa wazali bahari hakana mkataba wahe na jua urarilwa amwambelo are jei harme siasa wandu warune mungone mwa demokrasia hanti wane siasa inu loko mrudwa uke partianzao mrudwa uiroha mrudwa uta aliansi yote amini mrudwa ufanya aliansi mnardairo hensu amili hawensu raru kamnungu wanzo yomongone mwa demokrasia mkuboko ye siasa inu ihanti telo kaa wantu wandu siasa ya numa veke mafehele ya siasa Engwa babu haubari baka aliansi halafu wandu aliansi kwa sarmezi leo ngono warakiki hakarme muvas leo hambango do opposition yomongone mwe demokrasia siasa okwe siasa iri hensiza rangu ya mwote leo kaa anando anamdo shindanwa sapanye nro hauka deja ukwaji siasa ngwatatoneo ani wahundu bahati nusu hawa wakana wizara wakana zamana shao watoto wanajana wa siasa abangia mtu wadunga wanata ngwaja lati wadungu wao hawa wote waheza majini tiwa tamarumba tiwa sapanya yete baika ya wakondani wali sidiri
wakahunu bonte riwasapanya hata wasainu ngamono mba homa wanjia yabo ikola ngamika wasainu riwabulie riwareti ridwanga lezenza manare zamba riletemi wandu wa hemi nyanya nyuri richinjie nyamagara zao samaika ubidi aba sari kinaye iladhimu rikinaye iladhimu rikinaye hakazana ngona zamara mweze na pia na mreje mwangalie zijiri rahale bunjili yolala jafani wa le 27 mai tombanukaya ihamujwe na opposition kwa tahawa jawa juzo wa Komori kwa wajuhe na makandi wani ngwajo kama kandida ngwapangao monano tizamba babiri 4 semaines le bunjola jalifaniha dondi zo fama bana hajaha marukaya vanenge obligé ndale pinda lazima mle pinda haukani tsongo ulam hindu chatsinzo halal msanga mjele wakani tsiwandu wa ula halali lazima mle mavinda mle haramu dokabonge sikanana mbiye wanu wanazitoto walodi ngoni mwandu wa siasa wandabo wao wale mapoza leo wataksa yao watasubutu ujibenua anuda kandura ume na mjibenue rishindane mwansi ngabu wasayo kana ujorje bando jibu walevi na ndo tabia nguvu zijuao hatomi jini hao waliparao wala kama mjibu mne lamdu jao hakaruka ya walevi wao sarongo wao kwa ti tranquille songo to minyanya hata uka juma udema ho burdoka walevi otorko waparo rongo kama normal kwezi sainu hungarla woiho ngarna harma siasa faliki za nyumeni za uoni so mwendo wa nyumeni ubali wao bana shakara ujarbaki ani harma ila minyanya rado hanta kerjebanu rejibu wandu wa minyanya haka mimi ntujuona ka ani ntona amtoani sa Metro Mahmudu ikane siasa yamtiti wallahi alazim yamtiti rahaka tuimetrize ka tujue tafsiri ya siasa ka tujue wallahi alazim mabejul amini kara haka tujua ka turambuwa itafsiri mkodo ya siasa kwezi mbabio mimi ngamamini yabona wasaya kujuze wandu jina wanzo kari walewe Mahamudu walewe Barwani walewe Muhammad bana walewe jao wandu wao simamiani kedebaha ngumi yimi do udonga liya ye wanu wabongo wanzo wake madhamana janaka tunawafanya yezu ambao hindi engala dhimuru wajibuna behindi chati nkapija na wandu boko kwa subutu wajibenu warmazerezo shangwa tata yao welenga wanazini ama weta profili na sura za wandu wetia we profito to wanazibi wao karna ujo bakar mazeba sino ndo dingoni wao akawa ndo dingoni wao ndo julo abaha wao ndo kerbarango wao na sisi karsoni ndaba sainu gere julwa wando hato mijini hao kwa julwa singa wanuko ngatazana maza hatu mijini hatu harima mabavu ya hatu ngasina madina ngavu lao haina mna rajibali ya miji hatu yabo nidona zuku atumshangama sasa pia shaba radio amje kama na siasa hanami nge director wa radio mitsani sajuzi ami director wa radio ya hangu binafsi ya mambo ya hebi nafsi bismillah yabo wandu wao kwa kauri shangaza garjo baki sinema lideri wa hanyu wachwai wao karna wa nafasi chanyinyi surtout nyi mtitata zao babe kamna uridanganya kamna rujusamuo hakari mjani kanya ndo dingoni nyondo dingoni ni maveke
kabati mnule utukauja yanambia kaya nguni somwe komori rangubo ja uhali juja banu wotinda minga mjo hada wanwa jina kabati mnu ujwa magujwa nisome komori rangubo ja uhali juja banu halafu madhamana wao pia wakaboja uhali juja banu kabati ujo kauni somao wandu wao akaruaeshi ze taburi zwono sonti pia ikabo wajamanga wadiwa zaze tabu zaka komore makatwando kana hezi chasisi karjadiwaza kama wajamanga kama hawale dunia ibadili wasangu wanadamu ujao yabo siloma swali sima veke akarana jo kubale mbabi hiyo hakainushwa inushwa mafanya ngabona nyasi waluwana na nyao wajahunu wajasoma wasoma hakuwa nje kutoka watoja wadwazo msomo ngarijwa wananyao nusuwasi zao haribala wala malaba wao wakati hunu umsomo hawa uridi ngoni ngwatapalao zindwa jina haribala udo zankidi wajirani wastarabu na zibina kufuru ngojuma utazandubana haminyanya na uishi kwezi abondu wao kana uridisa hata abonge wode mna mufradi wa mwana nakanza neleze nambie chamantu amini kala andu umeranzi wandu wajitataza wote wanazibi mnajibe nuwe ngatushindana shikamna tatsaya omda dingoni kana bakana metebai rinjie usoni mwae arete ya jaye waziri ngotona mdukata kul huwa Allah wallahi alazim kadaje kinaisome deze kul deze kul hawinga ndo swarifu juma hahimi ndo swarifu juma mnubo kukaja joshinda ya some surwa ndaruha muo za juzu amma ko juzo nzima hau juzo mbili hau juzo kume habati shadar swamba surwa ndaru za juzu amma bwajimba swali ya mando nuhurongo zona mekatawa nongo za dini ikamnu haisha nongo kajazelewa mnatsobeza haya hamba rizilor tnongo eshkomori ngashilwa bwajimba banu idawla hatu zambisha ndokae inu dawla ya imamu yani yuko madhhabi hayo imamu Shafi'i watoze hadithi warambia ukaya sisi madhhabi hatu imamu Shafi'i na imamu Shafi'i ambaye za hutuma nasfanywa sharab kwezi amweshaloje bayinu kayo kata mufti Sharif Tahir bin Said Ahmed Maulana yeye halenge mfano urenga huo nsona hamado hatu mkazi akaya mkazi bahafanya ambao wenye mahatibu ndo hatu hutubu hafami shawana zioni familia ya ujipanga hauna shioni mahebo futama ukaya wanga wandozo jeme nyensi hatu mwaja lasi hole sharabu kajimbe kutolo sharabu bwana makakujabira hata shioni shantuona amjumambiani rehana bwana sodo Kosovo we yeto shinda somo ani mbazi ani vingula hadithi nzima mtume yalishaho shioni mwana mkomori ndabuko alhamdulillah ngajania we mafunda ko sometse hatu hale wakausomesa sharabu wao uko ajaka wala manga yani kwa ajaka Arabi Sauditi kwa jaka ya Arabi Sauditi
noeti hatu ibali ya hadini na khushu bahi ukweli karunangalia na bongo joni samihi yeti hatu andiso njaje taradudi na ngwaliso wandisobe wa warabuni na huja na hala ni garju wao kanga bandu atolo ontichu hatu wende soma plomberi monze naratama Sudan werejei ngwasomba wala mahatu ngabo fanya journalism ngabo fanya electromenager ngabo jao garju wao ze fani za wandu wao sheka warejei wa jao sharabu haina mtu abala ifunda sharabu na garju speciality bali ya kwezi amonzo na mekaya wakomori emafundi haina mndu na mturejari bavu ya hambu haina mndu weshele ufundi hamadi Islam kwezi watimna paro pashia wenda azari na lugha ya sharabu nahwu tajwid ndio zote pia hizo haka uzisomisa ye hirimu anye promotion to afund Tahir Ibrahim Dr. Yusuf Ahmed Amjad na wasaya wao hawasomoranzi wa king ani waivu wakaujwe lugha sharabu namna urongo wa sharabu rangu komori ngojwa pashie ngasina fundi do Ustadh Yusuf Hoffman bwana ukaja paro runga ani kaya paro pa chanvio Mungu ni mafundi wa huwa lugha wale argumenti ya kumara basaini ya kwanza mbukaya ikando wanduhele wa sharabu wa Komori ngo mungu shendana mungu mirandaru harumajana rija basainu ngasina wajeni wenji waloho Misri ni hatu harumazee za Juma sina wajeni wenji waloho Misri ni hatu harumazee Juma ikaru hutubu yeshi gazi jabahi ani wajini wala mwajo kama bubu na hizo ndabo haina mwana Mkomori wenji wohelewa isharabu rangu sepe abasayo tarangu materneli wanango somo isharabu hata mraja afanye baki mungu somo isharabu yego sona tajambe karika tuelewa hata university ngajabari kartuelewa hadithi za mtume zambao kartuelewa sharabu samkulao nekika raujo ushirongowa chahochelewa 86% wa Wakomori waelewa badi wewe muhajimbe swalihi na hiyo tufuta hatu na maskini lazima kungoelewa hakambeni wa mjua dini msamini kama mwana mbeni leo tusubutaba kanga ngena utaabifu gamna jainambe msamini ukaba mwana mbeni leo omdultambi shobana amrejezo mtuamini kabo mwana mbeni leo hajo subutia heye itondawe hajimbe swali yambe ukaya ngena uhara yake hutubange tola sharab na mina fundi ndumduhaza alisalis unamrehemu shamdo kaya Mungu ni mwandu apange mbeni hanisomo ndudu hazini wakataka mundu haza reje mtuje yopora mbaba amawiya Ustadh Muhammad Nasir namdika Mungu ni mwandu wasangaza dini wasomisa namdika Ustadh Abdul Hakim الدكتور
na wasaye mafunzi walombeni pia bado wangu wasomisau mtuone mwana mumbeni ito nawe bwajimba swalihi ujamba katwele wa sharabu yabonge abo ye jumoke tukire kamna ani abo yo problem ya njia ekandu ambao arongowe sharab hena ulumhara banunga bondu toka wapashia uhorengo wanafanya wajombe jini hatu waurengezi angalia wa presentation ngajashira jano hamba wakomori wele wa sharabu wakomori wele wa sharabu halafu hamreto la bahanu no ujinga mnumna baka rizilo eshkomori ngasizilwao haribu yo siasa eshkomora basanga shizilwao washilonda hu Nahu Abdul Jamal Din to sasa hukwesi gon donc yabo yo aferi mtsele wani hajimba swalihi yo safera hatu kuswaliwa sharabu ngamandu konja mukaka kucho shirongo wa nsuona ni homnu uko azalamade kadabrashoni kadafanja yo ujama kaswelewa kumwaja le sharabu shatu sho shangu kuja bomra kanuka hani hata na beni yo kiranda rongo aningabo eluga karabu ngo nyinji ukoba hano noko labda bese zotami chamdu mndo elewe shemba sheluga ya hatu sharabu chatu kabati mrutoshelewa yo utoshelewa kajabira shioni na yo tifoti ya hatu tizamba plus de 96% ya huwa na wakomori wehele wa sharabu wehele wa shitu ibakisha ingwa rongo ka turongo wazo ndachina shahoelewa yabo wajeba tungi hamna balbala ya wanu maveke wanogote balbala mwensi hatu wanzohabeza tuhamba shikomoriga stilwao ebanura hawa kubanu ishara bush ani shikomorishino ndo sitolmeni hodonjia ebano katrado swal ani za hutuba za kala sharabu emana matukota problem hili Dar es Salaam orunga shida nini wala Mombasa jao wala jao sisi madhhabi ya hatu Imam Shafi'i yabe hutuba sharabu yama hutuba sharabu banu hunu Faransa ko swali ya Juma au swali yabo ngejuja hunu Faransa ye Juma baliyo au lawandu wai ani ketina hata kana ma naarifa ani umsiririko swalia ufanya sharabu na shizungu akana warabu msirini rahawa tujwe shizunguno nangabo wazungu tena alhamdulillah abasana alhamdulillah mnungono wazungu wajingwa njao haramu islamu amuge ngabo dawa ifanywa na bandongo za dini ngizo ne madhamana bwajimba kuna uzi siwa hata inamnedi ile sarifu lokomori kuna uzi siwa kena uhusu ye dini ngene waibiria wale muftora wondo lazima wamekaa abasainu haki hawabasainu si haki shajimbaye we mnambari funge tumu kamra anonia kamra katumu ni hadwa za maji ya tena sijila sahau shakaenda katuje shanago za dini tuja umambaze wanu hata na mamhula sio defi ndo tosomia qulu nzima hamuo hawizi garum tuaf na ratiza qul ya ayuha alkafirun tosomia yo hamuo wajimbe swali karkarazi rado ko mezar husu
na dokumenta husu leti utale mwinji bekamna hundu kofia kaza hawana mharuma na endeni tukawala ngujua dini hawala tukawala mustarabu na kubali welewe kaa yenu tunongoza ruhusu zonongoza mufti na maulama yotiza hangu mina wewe ajimba swalihi rati ufantara haya lazima wanabasanya rujuka urambua wajihadau kawasomo wadona baiza mavingu wadehe wala baiza shigatija na mtoshe hutuba sharabu bangarjo helewa wandu helewa 96% wawa komori wahelu sharabu lakini wajeni walarme misiri hatu aina usiku ngalazimu walewe zura mbao yujiro ulebo hindi eke hatuibu wende kabula wende hutarajam ya hutuba juka ufanya utimizi uheya hutubu sharab itabula hindi tizama ngamna jika wanunza tabu za jira mensatu ngotona na walobo nzo haja ondo jambari tire bismillah no balongo airao shangwa tatazao shangwa wanzo ze bismillah tirelo na katimu sujud tafsiri ne faida bismillah kwezi wondo jamba mtifunge swamweja wondo njia wa bulia msajaja na mijatu hautabaka bidja emijare ngwani majipendao yode alama kabanu dini hinu ngazao hikma nganzo khushun nganzo ndu waitukuze mufti atoni sajana tona video ya jana na aminuka ya wandu wanzao wamwa anafanya etarajuma mndua heye afanya kutuba shiarabu balbalo mjini hatu ngabandu matale ngamona ukaba sainu ema hatibura ngo hezwa hemila asikuwa ema funza do wa mlagwa haya ana mheze mze fulani yarambie yarhutubie Zahonu wandu wabame yejuma wabame dini babu he wandu wandu andahubi wajena mbali ngwanika wandu leso ndongoza dini hebu hajimba iswaliwe hindi kizo mzone muftora ndo ajo huzi siwa na kabati zambi kaenda kufanya hotuba sharabu par contre kono marhaba mzee duka gojo zamba inshallah par contre haina mdu ataandia ujo tamsaja harmeti wangu jo honda dhambi ujo tena ngujo udisiwa hakabanu haina mdu lazima zingare nziye ya hahe esa mhusu yelimana ka harma ezenti haina mabahanu watoto madhamana he dini madhamana he mila madhamana bila jao madhamana he hifadhi madhamana hapo haina wandu ngaonero lia hao haina wandu ngaonero lia hao shabaja vuntara nimda hunda majema ngahanwa haya hunda jende ni avura yasonde kama yangu nikole eso ajenje nongoza atozi jua kwezi kuyabonge kabati hata dhambi wala kabati hata umenyefu kabati nongozi menyao kabati mnamba eshikomorika jamaa kajazilwa amana mnamba basa ino eshikomorika zilo hamba
wadonaze fatwa za hiyensi wataha ulika hutubu yendeleze hutubahe na shingazi ja kabula ngea ho mimbarini bas banu amwesherezo nongo nzima banu bahomba bahanu wani wakamduka twanyima zamana dekazana ngo izo ngazi to wandu harumwe dini ya hutubu sharabu ngeto harumwe dini ekaramba ka harumwe mimbari mtu hutubu shikomor ya wedini ngemenye hao tukuyabo nyinyi de mjarma maaswi mtu amini mtu kubali amri mezimgo mikani wa ulil amri minkum mufti wa ulil amri waziri wa ulil amri mbaba wa ulil amri mzazi wa ulil amri mjomba wa ulil amri kwezi ikayagara fulana barongo rejebo mguju ye mgu hamba rejebo hema imamu ya hatu ye imamu hatundo imamu Shafi ye hamba arbe swala inu habas wanzo bale madhhabi za imam manajina ya bongo atali yawe madhhabi ya hensi ya hatu yao wao wanruko ngelazima hona na hukma lazima hona na hukma dojuzisa enu utale walanda nutale walanda hu tukabata haina mnu wanajana mufti haina mnu wanajana umuhimu haraya watemru hata ujokulu Allah hamuo shaduka mufti hamba ndio bia haraya mufti rama jao wala hamba tijao wote wanatao tuamini kawa bilishoni ngoja mko jashina watasura vingu ala kulli hali duku atukufa komori na kiradhi bayude mano wana warishindao dokunga wanangwa ishao wazeye enamna warongo wao olojumo tuzandoda gon halafu wanangwa ishao namna wazeye watuzandoda namna watazahatu basani warengwa mwanzerezo olojumo warongo wana warenge wadohamba nukanzola umwe mwana mnabo tufanja haya gardi ufanya ngojorenda mwana haishia na mwambie mwana kazi jao mwana ba hamjofanya ngojorenda kwezi ardin rongoze mafundi wa dini ambao wasomo de mafundi ambao wasomo watao shaka enongo yinu niwambe kasi mnaila ngamfanya ukijinga nganyina mahala haurejei nganya mahala haurejei nganya da mkonso kima ulama na monane mrejemze wa hanu mwambe kaa kenya dokirira fanja na monane mtahe wizara ya mhusuni zongezo mzambe namna lazimu mzambe shamjemdore ngazarezo amabala ngamremao mufti ngamremao jao nezo serikali yo hamba kasurto harme dini yemeeleza mufti ngao kandwa elewe kwes shari balado skabala mnunguremo ngono skala mnunguremo walo wanjiro do atunda ngotono wala mnenda soma electrofragi mnenda fanya journalism mnenda fanya ya haja shakara mantsa sharabu ngujoro wa masharabu haungujo ani ngole sharabu haje mjini hatu warsasanya ngwanzo rena nutsi yenu karna uja kubale minyanya hiyo daula ndio na fatwa edini nga mahala zambili wao wanduna wele wa zambili wao chana jessica tanmwezerezo wadoto aminyanya araba santi kwa urongo za wanwangu asomo tihajimba iswali wata tuminongoza tizia katsamba kitimila sa defi no tosomea kulia ayu halikafirun hamuo umdavion yo defi elewa abonge kasondar kiwale tukandari bide mwede bayinu bangaro na wana rongo wenji nungu yala pita mndo yanzao ambaye uzanzao yanzola pita wanu shakate muruni konongo relewe wanu mufti ajeleza ngabura mwelega motsolewa shehatwa yo yahe yo juzisonda ende goma na hedini tsindawe bukabu bona
Voilà. Andini nambie mafundi kaganya borojai ekakoleni mafundi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haambia mtume kawapane henda harmenzi ya hemfome wao bil hikma wal mau'izati al hasana, ganzo wapare ha hikma na mau'izwa mema. Kajamakaya ganzo bale kaidi na ficho ambenje kubali wewe ngono kae serikali zo ministry ya hamba ngabonzanyiro jawira bagazaru gimazaho urejeye mzee wao mufti akbar ndio ka abantu ijo kanje mabale itafsiri gila bala zangu tao muna shawiri mbire shawsau himi harmaza rezo wanze kama lango rebo mufti kama na usomo hana mufti kama na kila mufti tijao. Wazifa manazino kwa Mwenyezi Mungu mtume yesimungu ni mwema tajiri wa Maka kwezi hata Mungu mwazo ngoro na mwana wandu wabikari kunjatende mtume yekajuso andikaji hanzi haikajuso mazanziwa Mwenyezi Mungu hamika hikma hamika akili hamika biswara hampanga haende saule mengu hata leo sima Islamu ngarendao homo ndo uo yenye mwambao warathatul anbiya al ulama warathatul anbiya kamsuduka nezo mana wahani warengwa hatwa kamsina namno kamshinamu msengeleye shamsudu ya jamu haya mbalanda jonise hata tayo mjini hapo hanga jonise ya de mufti ya pesa mufti ni anzao si haki woti mwendo yone josongeza maudu rimlabi pizza ino mjini hatu mrongo wale mjibuni ni tobi ya mbimu hotsi winu ni tobi ya mbimu ndo muhensi inu wasamnongozo wanuwajiparao mafundi na wanuwajiparao mafundi wanuwarongozao ikakamjajo ya ustahi kamna ustahilwa kwezi kamjazi yani kamjaridwe za mastahi kamna ustahilwa hata mpaka ndabo tosa na salam jihan marhaba.